Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa M23 uratangaje ko indege nto zitega abapilote z'inka drone zo ku ruhande rwa leta zirashe kuri wa gatanu imasi santere zikica abaturage. Umuvugizi w'uwo mutwe Lawrence Kanyuka yatangaje kuri X ko izo ndege zarimo zirasa buhumyi ahantu hamwe hatuwe n'abaturage. Yongeraho ko ku mibare y'agateganyo batandatu bapfuye abandi benshi barakomereka. Igisirikare cya Kongo ntacyo kiratangaza kuri ibyo bivugwa na M23. Bisevuze ko itashoboye kugenzura uburyo bw'igenga ibyatangajwe na Kanyuka. Ibirego bije nyuma yo ku ruhande rwa leta kuva ku gatatu rwasohoye itangazo rishinja u Rwanda ibitero by'amabombe na drone kamikaze ku muhanda wa Kamonyi Uvira byishe abaturage barenga 5. Kinshasa ivuga ko u Rwanda ruri inyuma y'umutwe wa M23. Ibyo leta ya Kigali yakani kavuga ko yafashe gusa ingamba zo kwirinda. Ibirego byatangajwe na leta ya Kinshasa ku wa gatatu. Umutwe wa M23 bekanye mu itangazo yasohoye mu gitondo cyo ku wa gatanu uvuga ko ubwicanyi bwabaye muri ako gace bwakoze n'uruhande rw'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo. Ubwicanyi M23 bivuga ko bwakoze kuri wa gatanu igashinja drone ku ruhande rwa leta. Kanyuka yatangaje amashusho n'amafoto arimo abantu bashobora kuba bapfuye barimo umugore n'umwana muto. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2024 nibwo umutwe wa M23 yafashe Masisi santere hamwe n'ibice byinshi bigize teritwari ya Masisi y'intara kiva amajyaruguru. Ruhande rwa Kinshasa n'urwo M23 bikomeje ubushyamirane gushinjanya mabi n'imirwano mu turere turi mu majyepfo y'umujyi wa Uvira mu ntara kiva amajyepfo. Nyuma yuko kugeza ibiganiro by'idoha muri Qatar bigamije kugera ku mahoro hagati y'izi impande bisa naho byahagaze, kandi amasezerano ya Washington hagati ya Perezida Kagame w'u Rwanda na Tshisekedi wa Kongo Kinshasa akaba atabahirizwa kugeza ubu. Muri iki cyumweru mukuru umutwe wa M23 wumvikanye uvuga ko nta wundi mugambi bafite uretse gutsinda intambara mu rugamba avuga ko barimo rwo kubohora Kongo nini yose. Mu gihe umuvugizi w'igisirikare cya Kongo nawe yarurutse kumvikana ko bagomba kurwana kugeza babohoye hafashwe na M23 hose. Impunzi z'abanyekongo zibarizwa mu nkambi zo mu Rwanda zakoze imyigaragambyo y'amahoro yamagana amagambo y'urwango rurutse kuvugwa na Jean Major Sylvain Kenge wabaye umuvugizi w'ingabo za Kongo Kinshasa bamusabira gukurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Imyigaragambyo yabaye amahoro yakozwe tariki ya 2 Mutarama uyu mwaka, imwe yabereye mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe Iburasirazuba no mu Nyakigeme mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Aho izi mpunzi zakoze urugendo rwo kwamagana amagambo zizenguruka inkambi yose. Ku itariki ya 27 Ukuboza umwaka ushize nibwo Jean Major Kenge yatumiye kuri televiziyo ya leta ya Kongo mu kiganiro cyasobanura uko umutekano uhagaze mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu bice biri kuberamo imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Jean Major Sylvain Kenge yavuze amagambo yibasira abatutsi, agira avuga ko gushyingiranwa n'umututsikazi bisaba kwitonda kuko mu gihe cyo kubyara azana mu rugo bene wabo bakaba aribo babyarana. Ni amagambo yagaragaje uburyo urwango ku batutsi rw'ubutegetsi bwo muri Kongo Kinshasa rwarenze inkombe ku buryo rwageze no mu basirikare bashinzwe kurinda abaturage. Ni amagambo yatumye Kongo Kinshasa ishyirwaho igitutu gikomeye mu kwiyerurutsa Jean Sylvain Kenge ahagarikwa ku mirimo ye. Inkambi ya Mahama izi impunzi zigaragambirijeho irimo impunzi zirenga 72 zirimo abanyekongo 27,000 biganjemo amaze imyaka 30 mu buhunzi n'abakiri bato bagiye bavukira mu nkambi zitandukanye. Bose bahunze ubugizi bwa nabi bakorerwaga mu gihugu cyabo. Umutoni Chantal warizwe mu nkambi ya Mahama yavuze ko urugendo rw'amahoro bakoze rugamije gusaba isi yose kumva akarengane n'ivangura bakorerwa. Yavuze ko badashobora kwishimira iminsi mikuru nk'abandi ngo baceceke mu gihe ubuyobozi bwa leta ya Kongo bukomeje kwica bene wabo babarasa abandi bakabicisha inzara amahanga aceceka. Ati turamagana politiki ya Kongo ikomeje kutwita abanyamahanga ku butaka bwacu igashyigikira ivangura n'ubwicanyi. Turamagana kandi amagambo y'urwango wavuze ku mugaragaro n'umuvugizi w'ingabo za Kongo Major General Ekenge watangaje ko gushyingiranwa n'umututsikazi ari ikibazo gikomeye, ahamagarira abanyekongo bose kudashyingiranwa nabo. Umutoni yasabiye umuyobozi mukuru mu ngabo za Kongo Kinshasa gukurikiranwa n'inkiko mpuzamahanga kuko amagambo yavuze ashobora kurirwaho n'abandi baturage bakica abatutsikazi abandi bakanga kubashaka bazize uko bavutse. Mukakayonga Justine umaze imyaka 30 ari impunzi nyuma y'ubwicanyi bakorerwaga bari muri Kongo yavuze ko amagambo ya General Ekenge agaragaza ko ubwicanyi bahunze bugihari kandi leta ya Kongo ititeguye kubureka. Ati turifuza ko amahanga yatuvuganira leta ya Kongo ikatwemera ko dufite impungenge nkatwe tumaze imyaka 30 mu buhunzi, dufite impungenge ko itanatwemera. Turasaba ubuvugizi ko baduha uburenganzira ku gihugu cyacu tukanasubira iwacu. Mandela ko imyaka 25 yavuze ko aterwa agahinda no kuba yaravukiye mu buhunzi. Leta ya Kongo ikaba inakomeje gukwirakwiza amagambo y'urwango yanagaza ababyeyi babo nabo badasigaye. Ndagijimana Justin ati iyo utangiye kugaragaza ko abaturage bo mu bwoko bumwe atari abizerwa kandi bari mu gihugu bivuze ko aho abandi bamubona bakwiriye kumwishisha bakamuheza. Niyo mpamvu twibutsa leta ya Kongo ko turi abaturage nk'abandi kandi ko dukwiriye kwitabwaho nk'abandi baturage. Nibaduha uburenganzira ku butaka bwacu dusubizwe iwacu kandi bahagarike kutwica. Guhagarira impunzi z'abanyekongo Ndayisaba Christophe yavuze ko ari kwamagana imvugo z'urwango zihembera jenoside zikoreshwa n'amategeko ba Kongo, ko imvugo z'urwango zitari kuri General Kenge gusa ahubwo kuri no mu bandi bategetsi b'icyo gihugu. Ati turifuza ubutabera, turasaba ko umuryango mpuzamahanga wabona ikibazo gihari bakagikemura natwe tugataha. Turasaba ko imiryango mpuzamahanga yafata ibyemezo kuvuga ko General Major Kenge yahagaritswe mu nshingano ntibihagije, akwiye no gushyikirizwa ubutabera. Impunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya Kigeme yerereye umurenge wa Gasaka mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda nazo zarigaragambije. Inkambi icumbikiye impunzi z'abanyekongo 14,000 birenga, abenshi bamaze imyaka myinshi mu buhunzi n'abavukiyemo batazi wabo kuko bahejwe inshuro nyinshi mu gihugu cyabo. Izi mpunzi zicumbitse muri iyi nkambi zimaze imyaka 14 mu buhungiro mu Rwanda. Abayibarirwamo bakoze urugendo bitwaje ibyapa ndetse n'indangururamajwi zitanga ubutumwa bwamagana Jean Major Kenge na leta ya Kongo kubw'urwango bakomeje gukwirakwiza mu baturage. Bose intero n'imwe nuko barambiwe ubuhunzi bagasaba imiryango
mpuzamahanga kugira icyo ikoraho gukomeza kurebera. Mukansanga Judith ukomoka Imazi muri Kivu Amajyaruguru yaganiriye n'ikinyamakuru Igihe cyo mu Rwanda ahetse uruhinja abereye nyirakuru. Mu gahinda kenshi yavuze ko ubwo abandi bizihiza umwaka mushya bo bari mu marira no kubaho nabi nk'impunzi kandi bafite iwabo higabijwe na FDLR yazize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ati uwo mukobwa wanjye yansiganye umwana ajya gushakisha, nawe nanjye nasigayemo umwana amazi wo kumuha amata. Tubayeho ubuzima bubi bw'ubuhunzi cyane kandi amahanga arebera. Turasaba ko twafashwa gutaha iwacu kuko niho gakondo yacu. Yakomeje avuga ko kuba Kongo ihora ibangisha abandi baturage ba Kongo bigaragaza ko itabakunze. Ashimangira ko bikwiye ko umuryango mpuzamahanga waha iki kibazo agaciro kugira ngo bumvishe impamvu yo gutaha Kongo Kinshasa. Umuyobozi w'inkambi ya Kivu Nyakarambi Sebutozi Edison yavuze ko icyatumye hagurukira kurwanya kwamagana ubutegetsi bwa Kongo ari uko bakeneye gutaha mu gihugu cyabo aho gukomeza bitwa impunzi. Ati turababaye ko tubayeho nabi kandi tubimazemo igihe. Kugeza ubu ntabwo 3,000 cyangwa se 6,200 azamutunga ukwezi kose, abandi ntayo bahabwa. Ushingiye ku biciro amafaranga ntawe yatunga, turababaye. Uyu muyobozi akomeza avuga ko Jenerali Major Kenge yerekanye politiki ya leta ya Kongo, asaba ko amahanga yose yahaguruka akamagana agashinyaguro bahozwaho kugira ngo nabo bagire agaciro. Ibyabaye kuri Jenerali Ekenge ni igihamya cy'imitegekere ya Kongo Kinshasa ishingira ku moko, ikica ndetse ikanayeza bamwe cyane cyane abanyekongo bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Icyakora inshuro nyinshi leta ya Kongo yavuze ko nta bwoko bwibasirwa, ndetse bavuga ko abatutsi b'abanyekongo bibasirwa bababeshye ibimenyetso bihamye byo bijya hanze buri munsi binyuze mu bikorwa by'ingabo za FARDC n'imitwe bafatanya, kimwe n'imbwirwaruhame z'abayobozi bo mu nzego nkuru za leta zidasibamo imvugo z'urwango. Ntaravu muri Kongo Kinshasa mbwire ko imirwano ikomeye irimo kubica hagati ya FC23 n'inyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe wa CMC FDP zikorana bya hafi n'inyeshyamba z'abanyarwanda zo mu mutwe wa FDLR mu midugudu myinshi ya Groupement ya Bukombo, Refu ya Bwito muri teritwari ya Rutshuru. Amakuru aturuka ahantu avuga ko imirwano yatangiye ku bunani ku itariki ya mbere mu mudugudu wa Sisa mu gace ka Karambi mbere yo kugera ahitwa mudugudu aho abaturage bamwe bahunze berekeza Bukombo centre. Imirwano ikomeje ahitwa Buhambira na Nyakatsi mu ndiri z'amateka z'umutwe wa FDLR. Nk'uko amakuru agera mu kinyamakuru Kivu Morning Post abivuga, biravuga ko ari ubwa mbere FC23 icengeye muri iyi midugudu iherereye muri metero bitari byinshi uvuye Katsiru ndetse na JTN. Mu gihe imirwano ikomeje, biravuga ko Nyanzare, JTN na Katsiru bakomeje kwakira impunzi nyinshi zihunga iyi mirwano. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko ibice byinshi bikigenzurwa n'inyeshyamba za Wazalendo z'umutwe wa CMC FDP ndetse n'inyeshyamba za FDLR, ibituma abaturage bakomeje kuhahunga ku bwinshi bava muri ibyo bice bikira mu kaga ubuzima bwabo. Nta mibare y'abapfuye cyangwa se ibyangiritse irakirwa ahagaragara mu gihe imirwano igikomeje. Mu gihe abaturage bamwe bitegura kwizihiza umunsi w'ubunani, umunsi wabayeho mubi cyane kuko waranzwe n'urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje, bituma bata ingo zabo ku bwinshi berekeza mu bice bakeka ko byaba bitekanye. Kuwa gatatu ushize abasirikare 8 mu ngabo za Kongo Kinshasa barimo Umuliyetona Koloneli na Majoro bitabye urukiko rwa gisirikare rwa Kivu Amajyaruguru muri Rubero Centre bakurikiranyweho ubwicanyi. Urwo rubanza rufatwa mu rwego rwo kwigisha rukomoka ku iyicwa ry'undi musirikare wa FARDC bivugwa ko kunyagiza amasasu ashaguragaza uburakari bwe kubera gutinza agahimbaza musike bifitanye isano system ya banki Rambere. Kubera iyo mpamvu abaregwa 8 bakurikiranyweho ubwicanyi, kurenga ku mabwiriza, kunyereza umutungo bwite, gushishikariza abasirikare uko ibikorwa binyuranye n'amategeko na discipline no gutanga amakuru y'ibinyoma. Mu giburanisha rikomeje, ubushinjacyaha bwasabye ihano kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 20. Ubushinjacyaha kandi bwamaganye ibikorwa bya banki Rambere usanga bikomeza gushyira mu bukene abasirikare bari ku rugamba no kubaca intege zo gukomeza uwo mwuga, ndetse bikaba nabyo bitera abantu gutoroka. Naranganisha amaso umunyamakuru byandikirwa muri abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe Burundi bicaye mu ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi muri iki gihugu bwemeje ko butigeze bucyura ingabo bworeje kurwana muri Kongo Kinshasa. Aya makuru yemejwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Kuriyo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku wa gatanu. Ati dufite amasezerano atwemerera kujya gutabara muri Kongo Kinshasa, ingabo zacu ziracyariyo. Kuriyo yemeje ko Burundi bugifite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe amakuru avuga ko ingabo z'iki gihugu zatsindirwa mu mirwano yasize inyeshyamba za M23 zigarura umujyi wa Uvira cyahise yicyura abasirikare bacyo. Vuga ko nyinshi mu ngabo z'Uburundi zatashye itariki ya 13 na 17 Ukuboza zinyuze mu kiyaga cya Tanganyika. Ani makuru avuga ko ari batayo 3 z'ingabo z'Uburundi zaba zarasigaye mu mujyi wa Baraka wo muri teritwari ya Fizi, ndetse ko Burundi buteganya kuzohereza kurwana zambaye impuzankano y'ingabo za leta ya Kongo. Hanyuma Perezida William Ruto wa Kenya yatangaje ko muri uyu mwaka azatangiza intambara ikomeye yo kurwanya abacuruzi n'abakwirakwiza ibiyobyabwenge muri Kenya. Yihanangiriza abayobozi ba leta babigiramo uruhare ko iperereza ritazabasiga. Ruto yabivugiye muri Eldoret State Lodge ubwo avuga ijambo ry'umwaka. Yasobanuye ko ikibazo cy'ibiyobyabwenge kiri kuba bucece ariko giteje akaga gakomeye ku buzima, umutekano n'ubukungu bwa Kenya. Atumwe mu banyakenya 6 bafite imyaka hagati ya 15 na 65, ni ukuvuga abantu barenga miliyoni 4.7 bakoresha ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga. Iki si ikibazo gito, ni ikibazo cy'igihugu cyose. Perezida yagaragaje ko ikibazo cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge kiremereye cyane ku bagabo n'urubyiruko. Atumwe mu bagabo 3 bari muri iki gihe akoresha inzoga cyangwa se ibiyobyabwenge mu rubyiruko ruri hagati y'imyaka 25 na 35. Umwe muri 5 babazwe nabyo. Abasore n'inkumi barenga miliyoni n'igice bari gukurwa mu nzira y'inyayo bajyanwa mu businzi. Inzoga nizo zikomeje gukoreshwa cyane aho barenga miliyoni 3.2 bazikoresha. Abenshi batangira hagati y'imyaka 16 na 20, ndetse ngo n'abatangira kuzinywa ku myaka 7. Mu guhangana n'iki kibazo rutatangaje ko agiye kongerera ubushobozi ishami rya polisi rya Anti-Narcotics Unit rifite inshingano zo kurwanya no gukumira ikoreshwa ry'ibicuruzwa by'ibiyobyabwenge, bakangana nk'ubwo rishinzwe kurwanya iterabwoba. Yavuze ko ishami rizabuka rikava ku bapolisi 200 rikageza kuri 700 n'ibikoresho bigezweho byifashishwa mu butasi, umutekano ku mipaka nawo ngo uzongera
kongerwa hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho. Imitungo izafatirwa muri ibi byaha nk'amafaranga, imodoka, ubutaka n'indi izakurikiranwa mu nkiko, hanyuma ikoreshwa mu bikorwa by'ubuvuzi n'uburezi. Ruto yasabye kandi urukiko rukuru gusuzuma ishyirwaho ry'inkiko zihariye zihutisha imanza z'ibiyobyabwenge, arwizeza ubufasha bwa guverinoma. Perezida Ruto yarangirije abategetsi ba leta, yavuze ko umuyobozi wese uzagaragara ko afasha, arinda cyangwa se akora n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge n'inzoga zitemewe azakurikiranwa mu nkiko ndetse agahita yirukanwa mu kazi. Asaba ababyeyi gutangira gukurikirana abana hakiri kare kugira ngo birinde ibiyobyabwenge. Babwire kandi ko urukiko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwakatiye Umunyakenya Choro Abdi Abdullah igifungo cya burundu nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gutegura igitero cy'iterabwoba cyagereranijwe n'icyo ku itariki 11 Nzeri 2001. Umutwe w'iterabwoba Al-Qaeda wagabye kuri Amerika kigahitana abarenga 3,000. Igitangazamakuru CBS cyavuze ko Abdullah ufite imyaka 33 yahamijwe ibyaha birimo gufasha umutwe w'iterabwoba Al-Shabaab, gutegura kwica abanyamerika, gutegura gushimuta indege no kuyisenya no gutegura ibikorwa by'iterabwoba mpuzamahanga. Yahise akatirwa igifungo cya burundu kandi azakomeza gukurikiranwa mu buzima bwe bwose. Ubushinjacyaha bwavuze ko Abdullah yinjiye muri Al-Shabaab 2015 aho yahawe amahugurwa akomeye ajyanye n'ibisasu n'uburyo bwo kwihisha inzego z'umutekano. Nyuma yoherejwe mu mugambi wo kwiga gutwara indege kugira ngo azishimute, azazigongesha inyubako ndende ya Bank of America Plaza iri mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia. Minisiteri y'ubutabera muri Amerika yavuze iti Abdullah yemeye kwinjira mu mugambi wa Al-Shabaab wo kugaba igitero cy'iterabwoba cyari guhitana abantu benshi. Muri uwo mugambi Abdullah yari kwihugura kuba umupilote, aho yari kujya mu ndege itwara abagenzi akayobya akayigongesha inyubako iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2017 uwo Munyakenya yagiye muri Philippines atangira kwiga amasomo yo gutwara indege z'ubucuruzi. Iperereza ryagaragaje ko yakoze ubushakashatsi bwinshi kuri internet bujyanye n'abashinzwe umutekano mu ndege, imiryango y'aho abatwara indege bicara ndetse n'inyubako ndende zo muri Atlanta, yibanda cyane kuri Bank of America Plaza. Muri 2019 yaje gutabwa muri yombi atarasoza amasomo yo gutwara indege nyuma zo koherezwa muri Amerika kugira ngo buranishwe. Ubushinjacyaha bwa Amerika bwatangaje ko Abdullah yari yiteguye gupfa mu gihe cy'icyo gitero kandi bushimangiye ko gufungwa ko kwaburijemo uwo mugambi mubisha. Ntibyamenyekanye neza igihe umugambi yari kuwushyira mu bikorwa, gusa ubushinjacyaha bwavuze ko azakomeza gukurikiranwa mu buzima bwe bwose. Umutwe wa Al-Shabaab washyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba mpuzamahanga guhera 2008 kandi ushamikiye kuri Al-Qaeda. Tariki ya 11 Nzeri 2001 ibyehe byo muri Al-Qaeda byagabye ibitero muri Amerika bikoresha indege zitwara abagenzi bizigongesha ku miturirwa itandukanye yapfa abantu benshi, ndetse icyo gitero gifatwa nk'igikomeye cyane mu by'iterabwoba mu mateka ya Amerika. Nararanganisha amaso mu binyamakuru byandikirwa muri Tanzania, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe ko Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yatangaje ko amezi yabanjirije amatora y'umwaka ushize yarakomeye cyane ko atari yohewe n'imvururu z'abatamushyigikiye. Ashimangira ko igihugu gikwiye gusenyera umugozi umwe mu rwego rwo kubaka ubumwe n'ubwiyunge. Mu ijambo risoza umwaka avugiye Dar es Salaam, Perezida Samia yavuze ko igihugu cyanyuze mu bihe bikomeye byaranzwe n'amakimbirane politiki ndetse n'urugomo mu by'amatora rwahitanye ubuzima bw'abantu mu bice bitandukanye. Ati muri uyu mwaka by'umwihariko mu kwezi w'Ukwakira aho rugoye cyane ku gihugu cyacu, mu gihe turi kwinjira mu mwaka mushya tugomba gufatanya dufite ubumwe n'ubushake kugira ngo twubake ejo hazaza heza. Perezida Samia yagaragaje ko nubwo atorohewe n'imvururu z'abatamushyigikiye, intego yari ugukomeza ubumwe bw'Abanyatanzania bose kugira ngo igihugu cyubakire ku bumwe n'amahoro. Yavuze ko guverinoma yatangiye imyiteguro yo gushyiraho komisiyo y'ubwiyunge izaburwa rw'ibiganiro mu gihugu mu rwego rwo gukomeza ubumwe n'ubusabane nyuma y'imvururu zaranze amatora. Asaba Abanyatanzania gukomeza kwihangana, gukura mu bitekerezo no gukunda igihugu. Ati bisi umushinga wa guverinoma yonyine ni igikorwa cy'igihugu gikeneye ijwi rya buri wese. Tugomba gufatanya dufite ubumwe n'ubushake kugira ngo twubake ejo hazaza heza. Abategetsi muri guverinoma bemeje ko imyiteguro y'ibanze ku gushyiraho komisiyo y'ubwiyunge yatangiye, aho hateganijwe ibiganiro mu turere dutandukanye kugira ngo hasuzumwe ibibazo byagaragajwe mu gihe cy'amatora n'uko byakwirindwa ikindi gihe. Perezida Samia Suluhu Hassan yasabye Abanyatanzania gushyira ku ruhande ibibatandukanya bagashyira imbere ejo hazaza bahuriyeho nk'igihugu. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikire muri Uganda, abanyamakuru bakoze ba munino barandika. Banditswe ko polisi ya Uganda yatangaje ko yataye muri yombi impirimbanyi mu by'uburenganzira bwa muntu Sarah Birete ukunze kugaragara atanga ibitekerezo binenga leta kuri televiziyo na radiyo zo muri Uganda. Ibaye mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Museveni bukomeje kongera igitutu ku batavuga nabwo n'abatavuga na politiki imbere y'amatora rusange ari ku itariki 15 Mutarama. Ari mu maboko ya polisi, azashyirizwa urukiko mu gihe gikwiye, niko ubutumwa bwa polisi bwavugaga, ariko ntibwasobanura igihe azitabira urukiko cyangwa se ibyaha aregwa. Birete ni umunyamategeko akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe imiyoborere ishingiye ku itegeko nshinga Center for Constitutional Governance. Akunze kunenga ibikorwa bitandukanye bya leta birimo iby'abatavuga n'ubutegetsi, akanavuga ku ifungwa rinyuranyije n'amategeko n'iyicarubozo rikorerwa abayoboke babo. Ikigo CCG nticyashoboye kuboneka ku kanya kugira ngo gitange igitekerezo kuri icyo kibazo. Amatora muri Mutarama azahuza perezida uri ku butegetsi Museveni w'imyaka 41 umaze imyaka 40 ku butegetsi n'umuhanzi w'icyamamare waje kuba umunyapolitike cyaguranye n'Batariasi Bobi Wine. Bobi Wine w'imyaka 43 n'ishyaka rye rya National Unity Platform batangaza ko amagana y'abanyamuryango babo bafunzwe muri uyu mwaka, harimo no mu gihe cyo kwiyamamaza, bikavuga ko uburyo bwo gutera ubwoba abayoboke be no guca intege ishyaka rye. Mu kwezi gushize umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'umugeri rishinzwe uburenganzira bwa muntu Volker Turk nawe yamaganye ibyo yise kongera bukaza igitutu ku batavuga n'ubutegetsi muri Uganda. Bivuze ko nibura abayoboke 500 n'ishyaka National Unity Platform bafunzwe muri uyu mwaka. Undi munyapolitiki ukomeye utavuga n'ubutegetsi muri Uganda Dr. Kizza Besigye cyari muri gereza hashize umwaka urenga afunzwe akurikiranyweho icyaha cy'ubugambanyi. Nabo Bobi Wine bwakubiswe n'inzego z'umutekano mu gihe yiyamamazaga mu majyaruguru y'igihugu, kandi nubwo polisi yasezeranije gukora iperereza kuri ayo makuru y'ikoreshwa ry'ingufu z'umurengera, nta raporo irasohoka kugeza ubu. Mu mahanga bambwira ko nibura abantu 40 bapfuye abandi bagera ku
115 barakomereka mu gihugu cy'Ubusuwisi bw'inkongi y'umuriro yibasiraga akabari kari Karansi Montana karimo abantu benshi mu biro byo kwizihiza umwaka mushya. Iyi nkongi y'umuriro yibasiye akabari kaba karimo abantu benshi muri Karansi Montana, ahantu hakinirwa umukino wa ski mu rukera rwo kuwa kane ubwo abantu bizihizaga umwaka mushya. Polisi yavure yavuze ko iyi nkongi y'umuriro yatangiye hagana mu masaha 7 n'igice mu kabari ka Constellation, aho abantu barenga 100 bari bateraniye. Ako kabari gafite ubushobozi bwo kwakira abantu 400 nk'uko ikinyamakuru Euro News kibivuga. Atanga umubare w'abapfuye mu kiganiro n'abanyamakuru ku gicamunsi cyo kuwa kane, Frederick Gisler, umuyobozi wa polisi mu mujyi y'Uburengerazuba bw'Ubusuwisi, yavuze ko abategetsi bemeza ko abantu bagera kuri 40 bapfuye, abandi 115 barakomereka, benshi muri bo bakaba barakomeretse bikabije. Abayobozi bavuze ko kumenya neza abantu bizatwara iminsi myinshi kandi biteze ko bashobora kuba baturuka mu bihugu byinshi bitandukanye. Amakuru abanje kujya agaragara ku mpamvu zateye inkongi avuga ko iturika ryabayeho mu gihe abatangabuhamya bavuze ko zabujije cyangwa se amacupa ya champagne hamwe n'ibishashi byari bifatiwe hafi y'igisenge, ariko nyuma polisi yavuze ko inkomoko y'umuriro itaramenyekana kugeza ubu. Nsoza mabwira ko uruganda rw'imodoka ya BYD rwo mu Bushinwa rugiye guca kuri Tesla rwa Elon Musk nk'urwa mbere mu kugurisha imodoka nyinshi zikoresha amashanyarazi zizwi nka electric vehicles cyangwa se EVs. Biraba ari ubwa mbere uruganda ruciye kuri mukeba warwo muri Amerika mu gucuruza imodoka nyinshi za EV ku mwaka. Kuwa kane uruganda rwa BYD rwavuze ko umwaka ushize rwagurishije bene izi modoka zikoresha batiri gusa zigera kuri miliyoni 2.25, bivuze iyongera 28% ugereranyije n'umwaka wari wabanje. Uru ruganda ruri mu zirimo gushinga imizi mu bucuruzi bw'imodoka ku mugabane wa Afurika ziboneka kandi ku mihanda yo mu Burundi no mu Rwanda. Biteganyijwe ko kuri wa gatanu Tesla nayo itangaza umubare w'imodoka yagurishije umwaka ushize. Gusa mu cyumweru gishize Tesla yatangaje ko ibigereranyo by'inzobere byerekana ko umwaka ushize yagurishije imodoka miliyoni 1.65. Uruganda rwo muri Amerika rwagize umwaka ugoye kubera abakiriya batishimiye imodoka nshya rwasohoye kandi rugirwaho ingaruka n'ibikorwa bya politiki bya nyirarwo Elon Musk, mu gihe BYD rwo rwari rurimo rwongera imbaraga mu bucuruzi bwarwo. Inganda zo mu Bushinwa nka Geely, MG na BYD ari nazo zikomeye cyane muri ibyo bihugu mu modoka z'amashanyarazi zimaze gushyira igitutu ku nganda zo mu burengerazuba bw'isi kubera kumanura ibiciro munsi cyane y'iby'inganda zisanzwe zifite amazina akomeye. Nko mu Rwanda ubucuruzi bw'imodoka zikoresha amashanyarazi bwazamutse vuba vuba. Leta y'u Rwanda ivuga ko mpera za 2024 imodoka nk'izo zari zimaze kurenga 7,000 mu gihugu. Kugabanya umusoro ku modoka nk'izi zinjira mu byatumye benshi mu Rwanda bazitabira. Mu kwa 10 mu kugerageza guhatana n'izo mu Bushinwa, Tesla yasohoye ubwoko bushya bw'imodoka ziri mu zakunzwe cyane ku isoko rya Amerika, arizo ziri ku giciro gito. Musk usanzwe ari umuntu ukize cyane kurusha abandi ku isi yawe inshingano n'inama y'ubutegetsi ya kompanyi ye zo kuzamura ubucuruzi bwa Tesla ku rwego rutigeze rubaho mbere. Ibi yemereye ko nabigeraho bizamuhesha igihembo cyo kugera kuri tiriyari y'amadolari y'Amerika. Muri ubwo bwumvikanye Musk agomba kandi kugurisha miliyoni 1 ya robots izwi nka humanoid mu myaka 10 iri imbere. Tesla yashoye cyane mu gukora robot yitwa Optimus izwi kandi nka Tesla robot ishobora gukora ibikorwa bimwe nk'iby'abantu. Tesla kandi kuri biri gushyira imbaraga mu gukora robot taxi zo gutwara abantu. Uretse Tesla, umuherwe wa mbere ku isahane kuri mari hari mu rubuga rwa X, kompanyi y'ibyogaje SpaceX hamwe na kompanyi yitwa Boring Company icuruza imihora cyangwa se tuners. Ibi bakora byose kongera ibikorwa bya politiki byatumye inshoramari bamwe ko Musk adashyira imbaraga zihagije muri Tesla. Kuva icyo gihe Musk yasezeranijwe abanyurerwe muri leta ya Amerika. Nubwo ubucuruzi bwa BYD bwiyongereye mu myaka ishize, bwagenze buhoro umwaka ushize ugereranyije n'uko byari byitezwe kubera guhangana bukomeye n'izindi kompanyi zo mu Bushinwa ari nayo ifite isoko rikomeye. Gusa BYD ikomeje kuba mu za mbere ku isi mu bucuruzi bw'imodoka za EV kubera ibiciro byazo biri hasi ugereranyije n'iz'abandi bakeba. Kwaguka kw'iyi kompanyi ifite icyicaro mu mujyi wa Shenzhen, ifite cyane cyane ku mugabane wa Afurika y'Epfo, Aziya y'Uburasirazuba n'ibice by'Uburayi, byabaye nubwo bwose ari ibihugu byafashe ingamba zo kwishyiraho imisoro ikomeye. Mu Kwakira gushize BYD yavuze ko Ubwongereza aribwo bwabaye isoko yaryo rinini hanze y'Ubushinwa. Ivuga ko Ubwongereza ubucuruzi bwabo bwazamutseho 180% kugeza ku mpera za Nzeri ishize, ahanini kubera imodoka za SUV cyangwa se Sport Utility Vehicles za hybrid zikomeka ku mashanyarazi zakenewe cyane kuri iryo soko.